čuli sam 600 kamiona za Bolonju. Mogli bi se kaže nešto smo kod nas i najviše naš ponos je ovdje se sve što treba povariti na stup, to vas idemo javimo, tu se vari, imate drugu. I hrvatsku poslu. Znači, jedan posao koji radim, ali nama. I vaš pozornik su postavljeni u krug od 15-20 da malo se malo odmoriti i da treba se napraviti na neku za vaš malo. Obećavali smo vam samo red i promjene. Mi kao i vi znamo da ne možemo živjeti ovako kao što smo živjeli do sada. Stvari se moraju se mijenjati zbog nas danas, zbog naše djece, zbog naše unučadi. To je ono što smo vam obećavali. Isto tako mi nemamo nikakve jamstvene kartice. Mi vam jamčimo svojim minulim radom. Decentralizirat ćemo socijalu jer samo lokalno se najbolje zna što kome treba i ne možemo dozvoliti da onaj koji ima 700 kuna mirovine u Hrvatskoj i 700 eura bude prvi u pučkoj kuhinji. Znači, hoćemo socijalu za potrebite, a ne za snalažljive. Otvaramo novu šansu za drugačiji život u ovoj zemlji, jer to velika većina građana ove države naprosto želi. Nama treba izvršna vlast koja se ne sakriva iza vaše volje, koja je dobila vašu volju, koja je dobila vaše povjerenje i koja je u stanju odgovarati za svoje odluke. Dobiti batine, dobiti kritike, ali povući poteze. I ovo su važni izbori. A važni su zato jer određujemo nova pravila igre, novi društveni dogovor, novi model vlasti. Određujemo po kojim pravilima će se Hrvatska ponašati u sljedećih 10 ili 20 godina. To ne mogu biti ova stara pravila.